Hado arpu prangot ki kertong na ki parti bapher kumju ki kertong shimet hakalai puai trik kalalingkan kilawan bantap kerteng ha office DC juai na kabenta banyakun yak election MDC arjar arpasan shaka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kabenlong hak arpuai trik rempang. Kini ki arpu prangot ki kertong ki kentup kendaingot na ka parti Indian National Congress sangot na ki United Democratic Party khatwengot na ka National People's Party wei ukertong ka Bharatiya Janata Party bat sangot ki kertong shimen na ka Indian National Congress ki kertong ki kentup ka banikas laban khat ar baratu mukro saron password khat khenda Joy South kat banbiang lamari nyonar tiang wa ejer J3 lang suchang khat riu shangpung welpat suchang khat san ralyang Bitos Sari San Mukla Umulong, Madon Rambai, 4 Amwi Kri Tershi, Juna Ranja Rio Modemai Nongkro, Bat Penbiang Mi Lalu Katsa Mokayaw. Naka United Democratic Party Kilong Umarki Muli Katpra Juwai Not, Mayo Wan Pasi Katnyo Nangba Mi Mentedu, Eliza Sidekar Katwe Shilang Mentang, Bat Winning Garland Sungo Katsa Mokayaw. Naka National People's Party Kilong Utelmi Pawa Katnyo Nangba Mi Mentedu, Dikil Singh Pawa Kat Kenda Juwai South, Aibor Lang Shadap Kat Ar Baratu Mukro, Penchwa Nanglen Shipo Mensngat Kanduli, Mitning Kong Sutenga Kat Riu Shangpung, Evening Star Teron, Kendai Mensu Nongjingi, Lakondakar 4 Amwi Kri Tershi, Ailat Boy San Mukla Umulong, Remdor Kupar Lingdo, Katlai Sapai Saksnyang, But Warmanship Shadap, Katsa Mokayaw. Naka Bharatiya Janata Party Kilong Upil Khairim 4 Amwi Kri Tershi. Katba sangot ki kertong shimet Kilong Moonlight Pariat Kat Kenda Juwai South, Bright Star Cermang Katnyo Nangba Mi Mentedu, Kerbasius Pasi Kendai Mensum Nongjingi, Bat Hebok Lang Suting 4 Amwi Kri Tershi. Adut hi ador udah ongbek sarkar da elat ki sistem umani kami isi henry dang petenyon hi kor ka do skim nyo sungit nyo dang em ki skim na sa tai mayor ti oi mut ta sa nut ye tile dang win job sisian kwa pendep yang dang sa tai Wanang kong khmat nga kamu jing terang go kwa man nong mi khmat secretary council ka moto yang ka campaign yang nga kani ka sinaman ka yo penbha ya gi an yu dem chwa rang o yu penbha ya ka jing secretary yang ipai ba po ka council yang i kam da yu i bon ki an po ka council kam tam ya ka wa ya to wa ka kendau ka siap adu kan ni dang adopt i da gi an ki wa to na do ka sarkar Assam ka Meghalaya Assam Land and Regulation Provision of Assam Land and Regulation Act pra Paunru. Tam ka dis council MKM yo ya ka an wo ya to wa district yang i nei bha ka rukom sanchar ki kendau ka siap Assam hi po Giant Hills ya fair ha ka nei tai dau i MKM pun kro berklan ya kini ki an ko arwan yo i banando usnem arajar khatsan dadep chna ya ki an ku ya to wo jet ki he chnong jet ki daloi ki laka ka manusen chnong dadep pas ya ka an ka manu sedang i usenchar ya ki chnong ki thau ki yong i hanrai kam kat kam ka jingtip ku da yo ya po di council hadu kan ibu em regi rules ka manu pun krek kam ya ni ka an kam te em kam i pun klan ya ka ni ka the traditional institution ki yong i dai wa em ki rule open krek kam ya ki ni ki an yu dem chwa but ladia kelami ya ka riti ke dustur customary law i hapo ka district yang i Giant Hills district hadu kat ni yoi wa ka jingtip i sepang ka riti ke dustur yang i hadu kat ni dangman ka dewe ya khana patany na gibi tawan mudahyar patany na gibi he segi bukian bat kam jo le dewe yo jingtip i na ki gibi dale research ka tu kat ni sepang ka riti dustur yang i hanrai hadu kat ni yoi em roman an yo tip hai sepang ka riti dustur yang i kam ka district council wa po Giant Hills district autonomous district council MKM UMK an thai wo pun khlani ya kani ka an sepang ka riti ka dustur yang i but kam tip hi le wa haka constitution yang ka re India yang i ka para 3 yang ka 6 schedule
dailat go batapen ebor gai kam ke disi council kunchna gi an jing to go khandau go chiap ka go wa ki klo gi tap bat bon jaj pangki an jing to go gerti ke dustur ta ka kamram go yong i kam gi nong mi khmat to upen bhai ye gini gi an hei wa ki bade am chwa nang mo yo yi upen bha e rukom krek kam apo disi council gi yong i tangai skam adini kentin terpat ia pi ki lok tijur kiba ki kha ki man ki bem po khat niau nang ba mi mentru constituency UAB ke jing kerchan ko pura yang kamu kandidat yang UDP uwan ra pi ke jing job hewo yo yu krekam nei benta ka judgment ru yang i apa ke district council hewo pen klani ya keriti ke dustur yang i o nang ne pateng nei ni sekmat kam ki long chwa man chwa dei kti ke i yok mani kinong rak peteng yok penkelai ya kejing cekri obah nak pot ki constituency haiwa kani datip constituency go theme 17 nang ba mi mentru constituency kamu nong yele kamu kwa UM gathong nei bentau man kau nong mi khmat kamu MDC saga district council nagani constituency ngas nyau emru ong UM ka advantage ni disadvantage kenua gathong yo nga kamu nong yelam open siaw wa chigilok kejur ya kijing temu yo bahag yo nga hayoi wa ka juk tat ni dabun kijing kala tane te daw kam ong ipi na do tene nga ka motu yo ka campaign yo nga holusnam to ka wo bu wo pen kala ya ki an ju de am chwa hebo yo i u pen bha ya ka rukom sekri ya ki pai ba ko di council ta ngai skem le jan ki pai ba kanu ka thong wo ki pai ki emro pai ki wa to constituency seme le ni constituency warim ka gajing pensnia ko nga kau kandidat segi pajba ya katai gathong bagi mat ki wanga kwa uman kau nong yelam yo luti bagi pajba kam ka jukat ni start ki nau bicar benia gi ya ki kandidat baro gi wa nau yo pen mi khmat na ni constituency tangai skam le wa kam bagi pajba na gi por chania gi UDP yo luti le hakani ki genti nau e gi gijing chania ko pura ya ki UDP dei wa chon gi ya sembol yang kabam ai dau penman nga wo ya kun ha gani election MDC yo chibon gi jing apa ka council iwa i kam gi bru gi wa mikmat MK mi wo penklan ya ga district council hagi rule hagi an hagi dustur kariti hagi culture te to gi kamram yang nga kau kandidat ladang apoi ha kathong yo i krei bai chibon gi jing go chem kam gi pajba herkom apply gi kot kisla to emi ka tain bon wo le hapo council ladang wan kam kathong kau kandidat yo ya aging mode hapo ga isi lada yo em kau kandidat kau yo em hapo ga isi yo aging mode yo le ya ka tain bon ne benta gi kot kisla yo pendebi dei piang po te hei how ye to an wo penku ya ga dis council yo ikawa ka state government promote ko ya ka tourism tengah la ijing mur yang kwa o wala da poi ha ka thong yong ga jing job kwa wa ukre kam ga wi na department po ka council ya ka tourism khnang wa gi thau yong ka council ki wa bon yo ye pun mi ki revenue lani kinu gi jing am kam wo yarab ya ka council ha ka liang ka fon ani ka kijing go bon jai khnang wa council yo ye go ku chakmat hayato an wa bor senong kai ktiar yong gi wa he chnong kamadai ye pas na do arjar khatsan tang dang bon kilat kiluti wa hap penkui ya bor yong gi wa he chnong wa gi do bar chnong puyo gi bor wo bicara hapo gi chnong gi tau teldangai yo gani galat o ye aging mudlang yo chna ya gi an gi ru wa gi dor bar chnong em gi go power wa go function yang ki wo kre hapo gi dor bar chnong kita to gi kamera yang ka wo he chnong wa nga da yu chnga yo wo ya kun ha ga ni ga election MDC wa wa thang am no wo ye kun yang ni benta ga MDC ka dawan to hadin ki yo chi pun ba problem for this council ka benta ko nok tong to yo ka te kan kong ban ka te ka this council to em ba jing kedok paisa ko jor te he to unik benta oh ini bisa sedang berdep ngam to yo daw benta
Rai nakapor sa kapor da perchang wak pai. Kita gilat kemti wak pai. Kini kam ki wa ye iwan ra biang ya ka financial support dari this council yo penting ya kita jini apka. Dan lagi records ki wada chemni naka bru de jo MK this council. Lagi records yo da pai da yo da check lagi board yo da chemi yo MC bon pa ki kam. Yo happy pen baik. Yo happy pen baik yo na emoji pun ba open up siang kiwa hey to organ ke benta kamu nu pendap penbiang ya kijing yang ke council hey to ko poisa poila kamu nu sultan lok ya gino gino krek yang ka awa pai chaden pai ina kir kot sio ka yo em chipon ba kijing pen em kam bakla hey to poisa poila ada MK irregularities na ang gidaya krek hey to wajib pen krek kami kiskin Haya tak waga adil report. Haya tak wa mentali. Nakapor sa kapor na yo hado ni kisnam. Ya kan ni kijing em ko amni ki pen pai. Nakapor ko em ini hapo this council. San snam jwa. House nam wa em hado ho arja kapra. Das dang yo iki records. Yo pai yo. Yin ki kijing duna. Dan ni ki bom em to kat kam kom. Untuk penting harga kampus siapa yang nanya pada council. Hari ini kisni dah warna records mendapat di public platform. Yo penyu baik-baik. Ya kakang, boleh tak ni bentang. Aku pun kalau kamu jing penlai penwan yang kuasa poin lain yang pada council. Em bawa harga jing kerdo. Kat kamu makan. Ini di council. Em kajingnya tak kuat. Ain bocor kai bahawa waktu tak onggika Forest Conservation Act. Wadang dep you pass na po ka parliament o arajar at hawli. Hapo ka Forest Conservation Act o amendment. Wadang amend na po ka parliament na ito. O adopt ka state governments kami. Daem ko ka definition ong giga definitions ka wa nebentagi ka kajingbut yung ka forest. Haga ka Forest Conservation Act. This council Dabo jingma pa yung 6 schedule. May bahaile wa hapo kataga Forest Conservation Act 2023 da MB board mo kene chibon ba yaki board yung this council haga ni ka an go gatte wa daw yes lok lang we kre lang la dangaw job o ang pi dai ni man open up siya yung state government open up siya yung central government wa kamu no like ya kanika an nakajing krek kam yung kahpo this council le paile hapo yung kanika an i NOC go egi nani go egi hakam kanika por hapo kanika state yung hapo kanika district yung to klem kajing ya selok di ugi paita ki wo yi ki bai direct na po central government kalau daga central government ulai ka hakta ki kam yung kataga khandau ka chiap ka khlong ka jam jumut ni hini daw man ke bru kuwa daw cha be lagi kan daw siap siap ni me bhaile to I heni I mani ki tre yong ka khlo ke jam mani ki tre yong kan daw siap ye nyele ai kini ke election kau independent candidate ke jing thmu yang awile ai kini ke election to hejing yo yang aw ke dis council em ka jing duna hejing to ka financially wa ka establishment kate to ladaka constituency kinong chong chong yang konstitusi wara gawi yo biang ke ngau jet ka nom ikmat yong ki uperchangkat uyi wala hai baru kian chrup wa ki candidate ki wadaw job dari UM hapok ka executive committee uperchangkat uyi wala na ki ni ki atli ki bentai kongsan ke UM hakati council te to kijing angnot kijing trang yang kau independent candidate hakati election ningkong pen pau ka chi songu yu lai kan kwa kabong hake por mencuahi wajuman kau presiden yang gaji asu silong sarkilo do senam arja karwi do arja kanyau ya ketik por hi mencua kabong wa da amo ketik benta kau noilam hita benta yekit ya ba ne benta kabah kemiat hake melang salang da haden hi ketu da sud akan diga politics ho senam arja kanyau bararjar kanyau deman da kau presiden yang diga parti yang kasomo yau konstitusi pada ketika por da
emah kini ka politics hindrai por dang emah ka GSU bat hakini ka politik ngasnyau ka jo ne bah ka mesin yang em kam ini menta ko ye jan ki pai ba bat i kre ne menta ka im lang salang ne bah hejia to ikite penman yang emah kini ka politics bat yele ikini election ne gidau ko penman menchwa emah ka wagi pai ba ka no benta ya emah nadu ki ken du he ne tidak penman yang emah kini ka kam ga politics lada kur inya ka district council ga ni da dapat i district council man ko herdor de bah yele wong herdor ke district council ni andre i kam ki khandro kam i em ki jing yo jangai perkhat jangai ne ke benta ke bah miat yang ke district council i em kam i ra i ki an ki khlan na ke benta khlan bor hapo district council bat u yada ye ke district council de pa ye kan ni lada im yo ki nong yelam ki em go perkhat jangai ne ke benta kalau we yang ke district council andre em ke jingma ko kro bat na ke le nga em de ke benta ko kro perkhat o lada nga wan ha ke bor kau no mikmat ura iki an bat pengklan bor hapo district council ne mentau yada ye district council wa kamno pengklan bori kenang wa ka district council ngi impaten go na ka menta ka lowe yonga ki penar ngi chim benta ka di election MDC to wa hadin wa nga da e ka service ye government of Meghalaya kam wa live house sans nam chiteng yo ka experience nado wasdang ye ka service hado wa retire ka chief engineer da yo dang kam cibun ki ko hab yu amen hapo ka district council nang wa yo ye yu pen bha pen miat ika yu reform ribai ika ne bha yo ka district council yang da em ga ha ka jingba wa em ga district council em ga ka jingma mut em ga jingma ye ka dustur kariti ka sinchar ga khadar goto ya ka khandau ga siap neite ya ka jaj bruhi woro ha kari wa haga district kayong they were emma po ka district council kau bru ada experience with the tip yaki policy mengatar kwa awan ra ya new policy introduce ya new policy hapo ka council nang wa ka council ya ye kau man ka district council ko ko lai bai ko biang ki role ki an ko ye le ye kam yo bha ne benta yong ki jaj bru yo wa kani ka kam katni ne bahala da ka district council kama yo hagini gisnem ki udah dep ka senchar ga khadar kyong langba ki CM lane ki MDC ki bon ki udah hagisnem ki udah dep mye ki wanra ya kita ki policy matar ki wa uman ko ka district council yang uman ko command secure kamo ang ki employee yang ki po ka district council yo ki ya ka hok yang ki ka tulop yang ki man lau benai kamu yo ki wada Joseph hag government of Meghalaya taka jingkwa yung nga to ko pai haro kamon wo le ya kani kam on kamon tip kani ka Janja Hills Autonomous District Council to ko penmi to ka institution under the Constitution of India the kadwa kamte the very institution which is under the Constitution of India has got the right to have a direct funding as a grant for the salary of the staff of the district council. Naitay daw kwa awa nto edukarite wadra ka direct funding dalor ko wada yoi ka funding na ka finance commission nibenta ki scheme go per dre hakan nga grant uman go kate ka direct funding nibenta ka salary ka security yung kitigi staff wa kinong mikmat ko em hapo kate ka council. Naitay le kwa awa kau nong mikmat lada poyo chokatong ka jingjob kwa awa ka jing chakri ya ki paiba wa nto u krei duka mo kre ki hakini gisnam godep hanrai u introduce wanra ka policy ko kamanu yo u implement ya ki scheme wa ki project kam wa ki district council kam ka not kachar ka Karbi Anglong ka Dimahasa yo ki ka right ko implement ya ki project yang ki lengba ka district council tengah ko awa at least lada poya haka jingjob wa wanra ya kateka act kawa ka district council to yo ka share ko man 10% na ka total budget of the state nang wa kateka share ko yo 10% na ka budget yung ka state uye ka implement wanra ki scheme ko bun jay nete
lengbak tegi scheme ki project ko implement da ka council u ye u wadra ya ka work establishment lade ko ang ki ka under the contingency provision ko man ka 5% 3% for maintaining buying anything we need for in the office 2% for work establishment hanaga ni work establishment 2% ye iu su ya ka salary ye iu nang employ chocho ya ki bru lang ba kate ko work establishment ko yo ko em ka provision ha ki projects ha ki DPR of every scheme kamo la ha ki state ibon ki kamo yo his PWD support ki water resources PHE wa ki department the boni ki create ka employment lang ba ka work establishment lanig ki watip kita ki work chats provision the youth wa ka strength yung di council yung lada wana haibor ye wanra sibun ki policy ko thame kanawa kita ki policy ko thame uman sket ko pendroy ko penbha ya kanika Jaintia Hills Autonomous District Council yung kanawa ka jaibru kasi ka jaibru pnar yung ya uman ki kita ki bru sket ki yamare thong kamo mare kita ki hapo East Khasi Hills lane ko tibi Khasi Hills Autonomous District Council yo ka district council yung man ko far behind ya kata ka district council ko East Khasi Hills takadwa kamte ngakwa wa kani ka district council yung upoy ka chakate ka level ko kaya rangkat ko wa kiwi district council lade uptam go ban ya kiwi district council hal yang wanang hakwa uman saket ko ka district council ko wa man saket ka provision ko kate ka jingkermen ya ka jaibru Jaintia yung hakani ka district kayong pertut yung nga to u care basis pasi nga yun na kau kurtong independent naga kende munso nong jingi constituency kamu dah lalu tiyo hagi ni ki kenyat benai pada lai de yo yo waga constituency yang man ka constituency ko cha conswet bon ki jinduna ki kam ki kran ki waji ko tok sap yo mem yo te civil la pa yo kon constituency yang bon ki wasat wotep tang mem pun su ki tengah kawi no kon constituency yang udah depoy kata kedan ko yes ket u ya luti ya ke konsensi dengan kampung kampung tu ketin yang belum sesatam wong barok berebestat kumno lak banlen lada klempli kalat kumno lak bankren dengan tiba wa hapok konsensi ibon go sat go tip te ngakwa ala u kusutia ya ki konsensi wa em go sat go tip ya kusutia langi te yo kita jing kerchan wa kamu sat go tip yo penjob pi yo pingata gejing kercan te yo yi la uklam yo yi te watrang yo angnut ke konsensi hapok ka dorba yang district council bagi kamu de yoi ate haka hapok ke district council bon ngijing tuna kamtam hagi ni gilang kot thau kot bhau te kini gi kam hagi kam gi jam ne bon gi kam thung mem bait mem yang rukam gi te yo ong le yo ledeng ngau kau muktir wada em kata mesin kau umi wada di yo wa gini kan kat kom nguman kat te diskonsil yang em ga tiber ka bon ki kwa open ver ga sik chedel em ki kwa rat 371 te nga ong to ubiar em batkar manu ubru wa de yo jengai ite daud hapor thok ga constitution yang de bangat lang sik chedel ke schedule to ke kam ke yutang ke suduk ke yutang ke ba yang tega bor hadis konsil yo penek pensa ya ke stik yang jiman jinglong yang umbru penang yo nyap trap nyos kom ka jimpun kra yang ane bantak election MDC au news 6 man ko ka jimpun kra ka wa nei bantak ka jing tmu ba yo wanra ya ka roy ka par hapo ka konstruksi go ngatok pa ya. Mem muda wanra ko ya ka jinghun
wa bon ka council ka yang imat ka crisis ne bah ite daw wadang penki ya ka mensim yang awa dang kwa beng yu kun yu wanra ni beta ka bah kami te em ka jing kermen wa ki pai ba yang ka district hora kawi wa jet ki ya ka parti ko ya ka single majority yo shinai ya ka sarkar ka stup committee ko man stable ni benta sansnem yo wanra ya ka yo wanra ya gerkom krekam go thme kat kam go jukkan ni to ka panitia Selaban constituency ada berajo blok constituency na kwa o man kam kuwi ne man bay pecang mulai cemat kata ni election MDC tengah dapat juro di pinong senong constituency huro di kesan langguna langguna akan ditenti na uyu opoi sudah jengjok tu emburang tengah bo ini khmat do em hamsin yo nga to nga kwa opai hamtam I wasa sekitar jaboda udah cem udah mati jenge ubon umgi tang nyau umgi datang betai dan kita em ke mesin nga udah terang mi cekmat isa yo udah cek pro di para do prasnam yo nga jika ini kan yang hamtam aku ale chong suk chong sangi yo ki rap ubiang betul bonsin uca banduin ca beni hamtam hakini ki karbi bon ijing dawa modawa ki kan benar kasih umca ki rap ubiang dan kita wakwa umi cikmat wakwa oleh upan ijing yarap lagi sarkar Meghalaya nang uyok ki chong suk chong san katate kathau bodar yang ichdan te sagawi ro arwan wa au khanai pi wa ale kun pau dan itu ke buksiar I kinong bodar nang wa yo I sai kat ibor wiye ngale pecang kat wiye wala o halaman no man bele mi sa ko chan nok jor di mesin umaya ngale ule o penjo di mesin umaya igi pat igi nong sang snong yang border area pada constituency di waro tengah pengkut o sisundan tengah bo ijin tempat wanekong to hakmat kusan ki nga yarap ki nga sirha mo etinga ngato uwi ni man be wada yo wada mat na waro kindiang tengah imesin no yo tia yo demo wa perkado wada yo junayo wada mati ijin cibon tengah bonsen yamo ni bentar ni ga tau ko bahau yo wada mati cibon sket ngau mi a chakmat em sia hun na yo cibon gi krom kram ka des council command komlong ada kata kata mi biang a chakmat yo yen yo yale gani election yo ka jing chakri cha gi constituency ba yo yakni hak sansnam man gi por ko tebian buye ba chakri du to kom tang bon gi chiduna hai ne tai yiu to tenen miu yi rai nga de kaliang nga yin biang hai ne ka por yo yale yakni election MDC news nam arja rakusan da ko emi ke jimut ke jingpu nang penba choi ka ya ka dis council ba kam yo chibon ki jinduna hai TOM ngai scam man go kala ha news nam dan mani man go rim hai tela rai I kam da yo ke jing em kam kon kala ngai scam man go dis council kala dor man go la ko kat kam ki jimut ke jingpu yang ki pajba tadi kaliang yo nga sicisen ini akan diga ganti kamu independent candidate naka kanyam nang ba mintru akan diga MDC election senam arjara posan ite akan disket bon gijing duna niu ko ye gijing duna ba lakana ibi puibi man cimpor ba ko min ko man hakmat do ko duna to ka jingher yang ka disa tengka yang ka dis council yoi ba yoi ka jingjia waro ini udah jasa senam ngai scam ngai mem kamu batayo mem kamu paj ba oro da chiu paj ba chiu tip chiu de ka yiga daw wa ka jingdo yang ka dis council na ba nga bachwa emos na ka party NPP handai nga yo ke jingge ko I chame
ketika daw ngamban sia mia cepat ya kon kamu independent candidate ba kwa ke jingkala wala em haiti la kwa cho ke jingkala haiti ba yu kelador ke des council yang i kenang yu scam ke jaj bru yang i kenang nang scam ke nong rim yang i kam ki bru kian pat apa ke di rilom jantia Bor ke jingpen kre uman ke jenai bat haju por la mkam ke jingkre sistem ba ha ke jingle em ke job garan tani te daw mkam kre sistem imet uman sin kenang yo i khai yo tu so ne yo i te ke jingjab taw chukri bai ba to working scheme wo chukri bai ba bat kam jo le benta wo pun kan chu ya ki an hi jing to wo ke council bat kam jo le he ya ki an wo penek pensa i khanda ke tiam kerti industri yang i hapo district yang i tiao per sia pelai ke jing le hi tapi yu kun na to ha kanu kanu benta kham tam i man i argut ki sitting yu kun an rai ke te chong ga ke jing jit yang pai ba na ni chong ga ke jing pai ke jing char yang pai ba na ki kam ko i kham tam miu ye le percha wa le emu hak po council chirup de lang ye kre te chong ga ki pai ba i ke jing start yang ki pai ba u jit u rai u yu bit ki pha biang chai tai ha po council nei bentau ye sai ni ye dai khandau ke chiap pat ki distur ki yang i betul juga tu remdor kualing do la khalis pai sasneng konferensi kamar tu beteme ya ketiga election MDC kajing terang hi da MH hamsien yang darai rangba mem bor ye le wa wile ketiga election ketong hi wa angnut wa korpat yagi pai kontensi yang wa kochan yang wa lengba ke kochan ki yo ya kajing job wo pura wa được thông le emo vida namta khanda ko siap ya ktian thlet wa griti du story ngi wa ke jinge le ha kontesi i uro ko wi kam yo nga wa ha kjuk hi kan ni wa i kam ki khnro wa ya luti ne wa la ja wa po chik thong wa kurmen wa ule wa khamba chu ha ka tai ka district council election MDC de katamara legit di go he ngale chong ta le ta le kan ro sang pung kwa kre lang MLA hi to em kam jo so ka yo MLA ile le bha ga kan so si ngi kada kam te oro ino bar chan MLA le yam lang chu ke engo bla rat ba do wa mi lat gluti wo wan ni wo yo ye chim ta kam ni po ke yo ong pi wa ke kre lang kam ga konferensi yang yo wi yo ro pas cho denis naki apa pun itu lagi sit tu em apa ka rilom cai tiag yang ini nak parti yang ini dapat yen yang kamu apa pratli lain yang nak rembai clear te kat kamu jumpa ki yang ini hawaro apa pratli kini di konferensi tu kerja lek directly pun mana NDP te yeman waga UDP dan ye waga VPP tawa kat kamu jing yang i kamu kat tehi te kini boro apa pratli man di MB kerja lek di leba i chania ai hagi kam yo i leba i na do na chwa hi na do yuwa de form ye sarkar i de UP i gi bu to i u em bu for he wo jubab ye ba klang yuwi i chania ai hagi kam chania ai hagi leader yo i na do chief minister na do deputy chief minister ham tam yo masnya phalang kam deputy chief minister o pai je ke dilum jantia yo i te i chania ai hagi kam yo ki i mem artetini yo i wa ki kam klam kamu man kate na pai dukat na pai dukat resor juai yo i kaya musiang do de kelam mina do gawi election ti kamu man kate ki kam sekali dan lai ki pun hawa ai ti upat ki ke kam yang jam siang no mar tin ko sistem tam idi yo ga pendem dem ni te yu ti go yarap ya ke revenue yang ke district council bat kam tam hagi diga ars ni ku de to man go ke sni ko kerpang tam ya ke meghalaya ge i kam tam mi rilom jain tia ge i ko chkat tu i chania ai jan kerilom jantia ju chania no muyong te jan ha tu kesni de yo pine liang yong ka ministry of coal te de pas ko ye ki letri ki mining plan ki wa ki nei liang yong ki mod de clear no dong chadong katu sa ki don hi menu sedang di yo stang ti yo muyong te le nga skema kam de yo hi no do ipor berim to muyong to ben ku ya ka kamai ka kaji ya ka roi ka par ko ka rilom jantia ke te de kajing pas ye ki mining plan ngam mar te no wa rilom jantia ke i ham tam
ka revenue yang ke district council wajo yo no royalty wa maximum hi depend no mo yang ku biang go yo biang ipat yakini jing tuna ju chi hapo ka district council dengan nei te dau kam oi pi mem kwa comments kita ki lok nang ben henry in yi ki kam to krei yi te pai ka thong go khmat do yi o bongam ti bhagawan ka por wa kita ki MDC kelam te ngana sniawo henry i de yoi na do wa kan ni ke isi rap ko o snem arjat khat khande jan woro ya kan mui he por wa rap ya kan ni ke isi le ka pelatang ka yang ke diskonsel teman trago go thni te dep nei te he ti por wan no covid arsnem te le woro jan ya kan mui haga arsnem jat kan mu pi mem ka royalty la mem ka revenue la dong hastit te la mem ka mem ka jingkhan na mem ka revenue kaman uyuluti ya ka royalty henry han kat te le ka state government mem dam go support in council jan kan mu bai pha gi ya ka salary na ka force ko for ho arsnem berkat PR house so benai he jing skiat mem ki ke council henry kat te la nga ja ka state mem dam go support the support go banga sel komen no sel sorong nga age kuble kham tam ya ni isi go rim ha jing lam yong ka NPP gi yong i ride up chenrangi wa kat ku ye i pun biang ya ka finance ya ka revenue ka jing ni hapo ka council i mthap kre thme tengah ngaji jan MD ki MDC ko nu ride up chenrang kat ka ni isi go rim jan MD perkhat ki mete hai por machwa yoi have go week isi ha ka sansnem yoi de ki hajar mut sia kre ko council te henry ngasnya ko men MDC ki yong i ha ka jing lam yong ga NPP ki yong i rai ge resolution ko wam to de thap kre kat wa ye kan ku ye pun biang ya ka tulop bat kam jo ye revenue yong ka council ki yong i